اورên reş û tarî bi ser Newroza îsal de hatin û komkujiyek dijwar di derheqên Newroziyan de li Hesekê pêk hat. Lewra Newroz li qadên Serêkaniyê nehatin vejandin û bi xwe re reaksiyonên cuda di nav xelkê de peyda kir. Gelek ji bo van şehîdana laqû nekirane. Ji bo xatirê van şehîdê giderin ev Kurd û ev şehîd û ev ser çi esasî derin? Ne ji bo rok wekî îro? Ew ji we leqandin û Li kolanên bajêr zarok bi cil û bergên Newrozê dilîstin û xwe xemlan dibûn. Her wiha wan dixwest ku şahiya Newrozê pêk bînin. Newroz bû bez داعش pêşmerga şerjê kirin serî wan ja goneştin. لأنه داعش حسكي الشر كرن إجا كما خير كشتر تفجيرك شي كرن إجبار إجا نوروز تشينا كرن. وش بس؟ ها؟ وش بس؟ نتخوص نوروز تشيبا. آلiyên siyasî li gor vê bûyerê şahiya Newrozê rawestandin û rewşa ewlekarî sedema sereke bû ji vê rawestandinê re. ام او کجرا کو هووانا الباجار حسشا کو قومي دو بدست داعش اي تيروريست لدجي ملتي مي سيفيل ام شرمزار دكن مال عرديجي لمس ذكر امكانيه ام ثاني كانبن ملتي خبب باريس كانجمن ام انجمنك سيفيل دما كو ام بيجن در سردار صار عردي او در فد باوين تنا يكو كانب باركي خوي باراستني رابه Çiqas zehmetî û tarî bi ser serê Kurdan ve hatine û komkujiyê cûr bi cûr di şevên Newrozan de li serê wan qewmîne Newroz tim dibîne şana hebûna Kurdan. Azad Weşûkanî Orient News Serêkaniyê.